Assalamu alaikum туғандар. Бүгін 124 тартабыз. Бұл каналды жалаң Мерс үлгісіндегі автоунааларды киргизебиз. Описанияга экинчи канал устунда ссылкасын коюп коебуз. Ал жерге арзан машиналар, машинанын ар кандай үлгүдөгү автоунааларды киргизебиз туғандар. Экинчи каналыбызга да кирип катталыңыздар. 124 жылы 92 2.5 объем, басы $3700, 556 500 308 деген номер. Эшиктери жабык. Дагы 124 полировка кыла турчу аппараты менен сатылат экен. Моторлору таза. Жылы 95 2.8 объем, басы 410 000, автомат 501 44 40 73 деген номерге чаласыздар туғандар. Артқы салон таза, аккуратный. Артқы эки эшик ручка менен, алдыңкылары электропакет. Көрүңүздөр туғандар, чалыңыздар машина. Көрүнүшү да аябай жакшы. Дагы 124 Ешка. Жылы 93, 2 плита, механика, газ, бензин, $3900, 501 44 44 23 номеріне чалсаңыздар. Эшиктери жабык экен. Жылы 93 2.2 автомат, $5800, 502 190 900 деген номерге караласыздар. Номер да 124 кен. Дагы бир Сешка. Сол жак крылосунда сүзүлгөнбү же жөөлөнгөн жери бар экен. Жылы 95 1.8 объем, 350 000, 505 56 84 84. 4 зимний дөңгөлөк покрышка дискалары менен, түш берүү жолу да бар. Салон таза. Коробка автомат. Ешка. Жылы 94 3.2 объем, механика, басы сүйлөш жолу менен 502 60 95 95.
Ешка. Қара светті. Дискалары. Жылы 94, 3 объем. Басы 350 мың. 703, 81, 81, 31. Коробка механика. Ешка. Жылы 94, 2 объем, 480 мың. 999, 01, 09, 08, 707, 06, 27, 74. Коробка автомат, полный электропакет. Mercedes 140. Номері Арменияның. Жылы 96, 3.5 объем, автомат, $7.700. 707, 13, 53, 72. Büyük duradilar. Pechka, sechka, büyük. Коробка не пинает. Ходовка вообще, мотор вообще не издает. Сонында жаңа. Тартқаны пушка. Үліктен бері бүт ішті. Mercedes Кабан. Жылы 92, 3.2 объем, газ, бензин, автомат. 320 мың. 0700, 09, 91, 15. Қызыл түстегі сешка. Жылы 93, 1.8 объем, $4000. 791, 96, 05. Алло.
Коробка автомат. Центральный замок. Сешка. Басы 200 000. Beş yüz iki 11.02.82. Коробка механика. Алдыңғы электропакет, арты ручка менен